Marta od moja dežela za naški stap se zaželela. Da te ebnam ne znam, al mi treba EU viza, kači mi se nakrivava kula, no ne ona vo Piza. Nosi me i na Krka, ribi da pecam, vo plitko to posle vezden da te klecam. Nijedan Makedonec nije paljačo ni klaun, možeš da ni go maziš so pero od paun. Pojdi sega nazad vo Brisel, da nego jajiš urdosan i kisel. I kažim na drugite vo EU mominje, pičinata kim gi napravime pinđur i kominje. Ova прекрасна македонска еротска песна од непознат автор, драги наши пријатели од ЕУ, е напишана во 18 век. Авторот е НН лице, значи